Verovatno ne postoji zatvor na svetu koji garantuje bezbednost, ali su definitivno neki mnogo opasniji od drugih. Dobrodošli, lajkujte video ako volite ovakve teme. Prvo ćemo otići do Latinske Amerike jer tamo ima mnogo zatvora koji su smrtonosni i fascinantni zbog načina na koji funkcionišu. Alcacuz je jedan od najgorih zatvora u Latinskoj Americi i neredi i masakri u zatvorima su gotovo normalna pojava u Brazilu, a samo ove godine poginulo je najmanje 150 zatvorenika. Neverovatno je da čuvari nisu ušli u neke delove zatvora još od marta 2015. godine. Tornjevi za nadgledanje zatvorenika su toliko zapušteni i urušeni da ne smiju ni da uđu u njih. Sada idemo do Gitarame, koji se nalazi u Ruandi, a koji je poznat po tome što ovdje boravi 4 čoveka po metru kvadratnom. Nešto je trulo u državi Ruandi, i to bukvalno trulo, jer su ovdje zatvorenici u nedostatku egzistencijalnih uslova za život primorani da jedu jedni druge. U ovom zatvoru ne postoje ćelije, a kapacitet je 500 ljudi unutar samih zidina, dok vi tamo možete pronaći redovno 6000 ljudi. Toliko je komotno da moraju da stoje i spavaju jedni na drugima, kao i na svojim i tuđim fekalijama, što doprinosi razvoju bolesti poput gangrene i lepre. Pa je stopa smrtnosti na dnevnom nivou prema nekim podacima 7 ljudi, znači 7 ljudi na jedan dan. U Gitarami postoji samo jedan doktor koji vodi bitku koju je u startu izgubio. Zanimljivo je da ovako prijatne uslove života imaju zatvorenici u zatvoru Nairobi, koji se nalazi u Keniji. Sljedeći na listi jeste Tajland. U Bangkwangu niko ne služi kaznu ispod 20 godina. Karakteristično je to da u slučaju da dođete ovdje okuju vam ruke lancima prva 3 mjeseca služenja same kazne, a ako ste kojim slučajem osuđeni na najstrožu kaznu smrti, onda su vam okovane i ruke i noge sve do izvršenja iste, o kome ćete biti obavešteni 2 sata pred sam čin pogubljenja. Kada je u pitanju hrana, obrok je samo jedna činija pirinča i povrća dnevno. Najzloglasniji zatvor po Kurde u Turskoj nalazi se u Diyarbakıru. U ovom zatvoru se koriste najraznovrsnije metode mučenja i samog zastrašivanja. Zatvorenici trpe razne torture. Najbizarnija stvar u njemu jeste takozvano pozdravljanje kapetanovog psa, što u suštini predstavlja susret sa psom koji je dresiran da odgrize polne organe zatvorenika, što predstavlja jedan vid dobrodošlice za određene ličnosti. U ovom zatvoru se nalaze i deca, što scenario čine izuzetno sablasnim. Sakriven duboko u zabačenim šumama Rusije leži zatvor koji je obavijen velom tajne, a koji je ozloglašen po svojoj brutalnoj reputaciji. Zatvor Crni Delfin. Zatvor je okružen višeslojnim visokim zidovima, elektrificiranim ogradama i teško naoružanim stražarima. Udaljena lokacija koja je okružena surovim pejzažima i negostoljubivim terenom dodatno doprinose njegovoj izolaciji, ali i sigurnosti. Nema zatvorskog dvorišta za šetnju, nema menze. Zatvorenici jedu supu i hleb iz limanih činija sa ručnim lopatama u samim ćelijama. Međutim, ono po čemu se posebno izdvaja od ostalih zatvora jesu zloglasne metode lečenja, jer Crni Delfin je ozloglašen po svojim jedinstvenim metodama lečenja koje imaju za cilj pripitomljavanje i rehabilitaciju najopasnijih prestupnika. Zatvorenici izdržavaju kombinaciju rigoroznih fizičkih vežbi, stroge discipline i psiholoških procena, kako bi preoblikovali ponašanje zatvorenika i reintegrisali ih u društvo u koje nikada neće biti pušteni, najverovatnije. Nijedan zatvorenik nije pobegao iz Crnog Delfina i svaka žalba do današnjeg dana je odbijena. Ovaj zatvor koji je sljedeći na ovoj listi nalazio se na prvom mestu i mnogi su njega smatrali kao najgorim od svih mogućih na našoj planeti. Nalazi se na takozvanom vatrenom ostrvu i prvi dodir sa nekakvom vrstom civilizacije jeste tačka koja se nalazi 450 km severno od Moskve. A što se tiče života u zatvoru, u samu ćeliju idu po dvojica i u njoj borave 22 sata dnevno, a kada imaju slobodno vreme u vidu 2 sata, ono se provodi kao i svuda, na polju, ali bez šetnji i treninga. Već u kavezu sa još dosta drugih osuđenika, u ovome zatvoru vi nemate toalet, tako da ste ostavljeni na milost ili nemilost sredini koja vas okružuje. Temperatura u januaru ide do -40, a posete su dozvoljene samo 2 puta godišnje, i to u zavisnosti od toga da li će istu odobriti upravnik samog zatvora. Bolesti poput tuberkuloze i psihički poremećaji su učestali kod zatvorenika. Najgore mesto u ovom zatvoru je svakako samnica, jer samicu čini vertikalno postavljen pravugonik u kojem imaš kofu i krevetić za samo spavanje, ali dan moraš da provedeš stojeći. Niko nikada nije pobegao iz ovog zatvora. A ja želim da vam se zahvalim na pažnji, pa se vidimo uskoro sa nekom novom temom.